Captain ni Kapitan Enteng. Ay, bawal ti aginom iti igit ti kalsada ah. Da kayo atanaw. Jakayat ada kayo ti mangtubngar iti daytawan. Aw, nangagyaw. Sungbatan yung mata ni Uncle Kaw. Oh. Naawatan nyo matang. Aw, naawatan nyo ka na. Nawaran mi nga rod. Naawatan da ka no Uncle. Ay, makadlawa ko na. Apay adag itila ang tanod mo ti sumungsungbat. Nanggag mo ti imbaga, kwaraw. Ha? Naawata. Ha? Ibulsak na ito'y ginatang kong arak, Maray. Narigat ay, nung makita ni Parinteng. Ay na, basta saan kayo nga agiinom dito igit ti kalsada. Kaya nung nagmayat na ginom dito igit ti kalsada, Maray. Tila mo iparparit daw ita, Kapitan. Saan gamin ang nasaya at akitaan nga ada agiinom dito igit ti kalsada. Kahit sa dino nga rudeng iti pag-inuman may. Ijay saan na makita ah? Ahay, madulamin. May mayat, no ado ti makakita. Tapno ado ti umapal. Di mon samot patpatyan tilintag tayaw. Jak mamate ang may patungpal daw ita ni Parinteng. Isupay mo ti kunam. Wala mo kaon, Maray. Waraw, sa dino tinagapwam. Sa barangay haul. Miniting na kami ni Uncle Kaw. Nakanumang ngay, ti ibagbaga na. Lagi ah? Bawal ka no ti agiinom iti igit ti kalsada. Amom ni Uncle Mau. Ipagaklaan king ka na. Awan, ti mapanunod na nga ibaga. So, kumporme, ti sasawin na. Kasta ka day, tatabataw. Wait, bawal. Ti tanto pa'y kabangibang nga barangay. Agiinom, nagiti artag, ti tatinga ti kalsada. Ha? Tanga ti kalsada? Tituwing, ijay da, nga aging ga mabartag da. Uy, mayat man no kasta. Mala, umay ka, kuwaraw. Sa dino ti papananta Makitkitam da ito nakabulsa dito yung jacket, aw. Wow! Arak day da. Wait, umay ka, taginom da. Kasano ngay no makita nata ni Uncle Kaw nga gininom dito igit ti kalsada. Ay, kit makita na lang, anya ko ma. Ngayon na ta. Di ka kadyagda, nagwaraw. Siyak, ti makamaw. Agsat ka na. Ay, saan ka ngagtalya-talyawan? Isat mo kideng. Danag mo na yan. Enteng, saan ka di abawal ti aginom di ta igit ti kalsada? Kituon ba? Ammom, no asino dagiti nalabsak na agin inom di ta igit ti kalsada. Ha? Kasino da? Dakwarog kan di kumparin abadong. Da. Mayat ti panagsinsin nanguda nga agin inom. Ay, makapong tutak na. Agkatawad da pa'y Kasla ipaspasikat dati panagin inom da. Ang mumot ni Juan, bawal ti aginom iti igit ti kalsada. Kat ni kumparim abadong, ammo namut ka de. Apay kita sana ka no naglaing da jay ataw. Ay, awan, Inteng. Panagkunak, saan da kan apatpatsen, dagiti ka baranggayam. Martuyang, nakaturog moten ang nakanganga ni badong mo dita naginuman da kan ni kwarog dita igit ti kalsada. Na, diyan mo anapan manen nakiinom ni badong kaw. Kunak abawal ti aginom dita igit ti kalsada. Yam inawis na matlata ni kwarog kat duwada ang naginom. Iso nga ingayawi dan ni badong mo. Wad maray, inak iyawi din na nakababain kin ni Kapitan. Hey, sino ka mang pilpilit ang mangyawid ka niya? Na, kita umanday ta. Gapo iti kinabartik mo. Dinakpayan ang amaw. Siya, ni tuyang mo. Tuyang mo? Hadaya mo ang mamukha tuyang ka. Na, siya ti asawam. Ay, baro apay. Nagkunaking ka nga da asawak si ka. Nana. Na, hoy, si Kabadaw. Inton maminsan, saan kan nga ginuman? Makabawam amay nga. Ibasan na ka. Agawid ka nga rutan. Agawid ka na may sama ito marayakan. Na, tatim marayan. Hoy, Badong! Dinak itarayan! Ay, Mare,
Kita ang dapari badong kan marituyang. Kamkamatan matan ni marituyang ni kabadong. Ay, dayta ti epekto ti arak iti may sa tao. Wan maray, mapukaw mo ti limbong ti panunot mo. Sige, marituyang! Kamatam ni badong mo! Ay sige, kabadong, partakam ti tumaray! Sige, taray! Ay, sus! Ay, matinagsamot ka ni pari badong iti kanal! Ay, wala na! Kabadong! Kita ang ta kanal! Matnagkan! Ay, natinagan, maray! Ay, kita man din napasama kanya. Nagdigos ako dito nagbangsit a kanal. Basol mo siya kati ko sila pa mo. No saan na kumakinamat-kamat, saan na kumanatinag. Basol mo, tanapan ka nakiinom. Di na laki binaybayan mo, Teng. Sige tamakita na ka ni Kapitan. Kasanon nga. Ay sana ka mabuteng, tapos bagaking ka. Ipakitak pa hindi ang gininom kami kinikwarog di tayo igiti kalsada. Ingka matyawidan ni Kwarog ang nakaturog ijay rabaw ti lamisaan ang naginumandakan ni kumparim abadong. Hay, sakpay kat alaklakayanan ti manghiyawid kun kwa na. Kat, kaana kam nga road. Nakababay na makita dagiti tataw. Iso nga road nga ingkayawidan. Kaya niya't makunambanan, mabalin kun nga ungtan ni Kwarog. Ay, nausawan ka din. Damagak man. Kwarog! Ay, nabartag ka pailaan. Nabarta ka kaya, mate. Saanin ang nabartag? Saan mo nga ungtan? Bagbaga amlaeng. Ay, wunan niya. Kwarog! Makaung ungutakon! Tapay mo tanggal. Enteng, kunak met abagbaga amlaeng. Saan mo nga ungtan? Ay, makaung ungutak nga ron. Nagtangken ti ulo na. Ngay. Apay asyak ti pangibagaam iti daytangay. Ni Kwarog Anya ti basol ko manggal. Amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Angam nagsyat kayo pailakan ni pare badong. Ijay paimat masungad. Kababain ka dagiti nakakita ka na kayaw. Kasano daytan? Nutuladan na kayo dagiti tattao. Ay namare, makakatkatawak ang nakakitakan ka amang kamkamat kan ni Pari Badong. Nakita maray? Ay nakita mi akan ni Marikwanang. Uray gayam na bartak ni Pari Badong. Saan mo lata makamatan? Ay, jak nga ron nakamatan. Ngam natin nag-ijay na bangsit a kanal. Wen mare. Nakita mi, ti pan nakatinag na. Isaw tinakausawan na maray. Ngam napamulat tamanin nakiinom kadagiti artal. Di taigid ti kalsada. Kapitan, kita ti aglawlaw mo. Ay, ungarot kagawad. Agiinom amin dagiti makitkitak iti igit ti kalsada. Nakita da nga may nakabadong ken Kwarog ang naginom idi na minsan. Iso atim mulat dan. Ay, ungarot. Ngay, kadadya manan ni kabadong. Nay, makiin-inom manan. Ay, iyay ayab na pa'y ti arak ipaypayapay na. Ay, ingka man kasarita. Ay, unman. Ingka ibaga ken kwa na abawal ti aginom di ta igit ti kalsada. Ammo na lang arodon abawal, aramidon na pailaag. Saanak pa na bartay. Iso kargaan niya pa iti arak to ibasa. Puno niya. Punuan niyo kano. Pare badong! Sus. Ato ni Kapitan, kumasidig dito. Tumaray tayo. Agay, apeto maray kayo kay. Siga magayan pare. Amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Way, namuk na bayag daytan pare. Apay ngarod ngar arami dumay. Practice nga rab. Na, Practice kami lang. practice only. Juan pare, practice only. Nakita mo dagiti kakadwak. Timaray da, hindi nakita da ka. Anya ngay dayjay nga inaramid da. Di mo ibaga, practice man ang dayjay. Ay, Juan pare, practice lang da jay. Ay, no kasta, pagmultaan ka. Ay, practice lang da tamod. Pare, anya. I-practice ko man ken ka dayjay alintag ti barangay. Ay,
Di na man angawon iti kasta pare. Sikat ipagpraktisak iti dayja alintag. Ha, Agmulta ka. Kita agmantilain mo itang agprakti-praktis. Anya timbaga ni Kapitan kan ka. awan mate. Nakita mo at kinasarita na ka. Awan mo't amok abasol ko. Api apagmultahin na ngay. Anya, awan amaw, abasol maw. Awan. Adaya ramid ko amaday. Dayjay panagin inumyaw ija-igid ti kalsada. Apay, saan nabasol day ta? Practice lang mo dayjay. Kahit anya ti ko na ni Kapitan kan ka. Pagpraktisan nak magkano apagmultaan. Dayta ti bagbagakken ka ba dong. Ay. Iti pailaeng. Tuyeng, ada ka di kwartam dita. Adda, adaw ti kwarta. Apay. Ika na mamay iti pagmulta. Ay, awan maitagkukan ka ba daw? Ay, kasya nak mo atuyang. Makamo kang agdiskitar iti pagmultam. Pangalang iti pagmulta ko araw. Multa? Pinagmulta anak ni Uncle Mau. Ha? Hada kwartam dita. Umutang nga mampay lang ti pagmulta. Ha? Pinagmultahan na kamat ni Uncle ka. Kitnuray sakit pinagmultahan na kamay. Ha? Pinagmulta na ka, mate. Kino ka anakan na ka. Awan ka no tikin na bagyan kinkwana. No da nakabasulan. No kasta, duwatan nga agbayad. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta. Ay, hindi tamot nga rin ti pampanunutak tataba daw. Ay, kasanutan nga ko araw. Ay, jak amaw. Nagnag na kamot ang naggapo dita barangay hall, Kapitan. Ay, talaga nga enrantak tinagnag nakagawat. Kaya't ko makita. No dapat agiinom iti igit ti kalsada. Awan mo tin makitkitak nga agiinom dita igit ti kalsada itilas o ti may sa alawas. Urisak may. Awanan ti makitak, nakitak nga aginom. Wala, tamabuteng da. Ngamin, pinagmultam da kwarog kan kabadong. Ay rumbeng lang dayjay. Tinubngarda ngamin ti paglintiga. Ay rugyan tayo ti meeting. Sige, Uncle. Kumplito kami na tanawd. Anda pa'y kadi makitkita yung nga gininom iti igit ti kalsada. Awanan, Uncle. Oy, sumungbat kayo, mate. Anan, Kapitan. Awanay. Awanan. Sumungbat kayo. Tanay, kalkal paskula yung tinagbayad iti multak. Jakon kaya ti agmulta. Di utol-tula din ni Kwarog. Taure ka anak ka, kat pinagmultak. Ay, uwan, Kapitan. Kap. Saan mi akay ati agmulta akas kini Chief Kwaro? Very good. Ay, kwarog kan tatabadong. Agtungpal kayo ngamin itilintag ti baranggayo. Tapno saan kayo amamulta. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Ay, lumaklakay kan. Saan kan nga ubing Kwarog? Anya ti kayat yung asawain, Uncle? Mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mangasawa kan, tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbaga Kwarog.
No ada ka makurso na dam dita balasang ako. Sige ki din. Ha? Ura siyak makaamon iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga angkay. Ay, swerte mo na dayta, Kuwaraw. Ay, no siyak tisi ka. Partakak, ti mapanagaram iti balasang. Anya, Nagaduda, babalasang dita. no bilang armak ida. Kayat dak nga ta, tataba daw. Ay, kadiskartya mo din Anya nga diskarte. Ay, nagkapoy kamutan. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday. Wayne, iso paspasam, ti agaram. Tamang ano'y babawi pa yung uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga asawa Tila mapan mo ibagbagakan ni Kuwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na kiidit mga asawa. Anya, Ay, masurunak. Takasla ka kabutang na, nagiti babalasang. Noong masidagdakang kwan, ha? na, pagkunamad, Ta mismo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kuwaraw, ga mapandag pasyar iti balay na. Ngap, agkad-kadkit din ni Kuwaraw. anya, Imbis nga dagon gaway nan tada umasidag abalasak, di nakakayataan. Di na mo dagarap. Hey, mabutang sa mga asawa. Ay na, Kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kuwarog iti balasang nga armen na. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armen na. Ha? Ay, nagpay sumanday ta. Kuwaraw. Ay, panunutom alumaklakay kan, Di ka agpili-pili, nay. Ay na. Siyak man ang tinakita yawn. Ay apong aya. Awan laka din ti sa balay. Siyaklata na siya. Ay, di mo yaw awante sa ritaan. Tapno amom. Siya kon nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay. Ala, di kagtanag ang kail. Tamang kita mo ito ni ti Armak. Sige, namnamak dito. Datan iti sango ti Ritaw ti balay da Diana. Asino ka na tati agtugtaw? Sikawin no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Ala, siya nga ruday, ti agtugtaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di ba gayo? Kwa. Ni Kuwaraw, adda ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad-adayo ni Manong Kuwarog. Ay, naglukan. Kuwaraw, di nakpanawan dito ya. Ay, di na kuning kang kanaw. Mabain siguro. Ha? Ay, Diana, siya ka, unti mangibaga, iti gagaran ni Kuwarog king ka. Nabayag nga, da ka nun na isang sangayan na rin nanaking ka. Ang ampiman, tadi na may baga. Ay, ayatin nakakanaw, Diana. Anya kamutin, Kuwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Agnerbiyosak mo ito na sumango kini Diana. Kasano ngay ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting nga uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Kito na, nagngina ti magastos ti mga sawa ita. Iso nga gilibre ka iti arakin pulutan ita. Tatulungan ka nga garam kini Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kuwaraw. Aos, talaga? Sige, ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo iti imbagayo Wain ko na lang aruday. Diret saan kan, Manong Kuwarog? Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. In short, ay ayatin na ka nun.
Pudno ka di, Manong Kwarog. Pudno, Diana. Sorry Tasan na saktin nang ibagakan ka. Gaputa mabaihinak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, ang yaman nak. Kaya't ka di asawan da ita. Nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayatan ka mat, Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan inteng. Na, para itian niya ko magbanang. Ay, nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha! Ay, kaya't mo asawan. Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Iso nga isagana mo ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwarog. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung bigat. Mabalay. Anya! Napiit kayo pa'y lagmat. Akalay sa kayon adaga. Ang kain. Nagpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. O talaga ada kayaw. Para iti tunggal may sa. Anya? Tapno ibagakin ka. Narigat ti agdardara sudos ka adakan. Sige. Da kayong naruti masurot ang kain. Naguray kami pa iti 1 year. Ayan. Isuda ito ni Kwaraw. May sa chief tanout iti barangay Kabildatan. Parupay daw ito Marian. Da kayo matataba daw. Tila bagbagayo kini Marian. Kababain mate. Mas daawak mat Saan ko matadamdamagan ka? Ha? Adang turo uraya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tataba dong. Sige, Marian. Ube, kanya pintas ni Marian ng Diana. Saan ka day, Kwaraw? Padasan man kiding armay. Parang no iso ti kaparagpagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Ket no da kamin kini Diana ita. Anya, da kayon? Ne. Dahita tipod now. Naguray kami langan iti may sa atawain. Nagkalay sa kami ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano nga masigurado mamakasawa ka. No ngay agbabawi ni Diana iti mabay. Anya? Isungar mo ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abot iti arak mo dito Maray. Mabitlaan. Oh, Antoy. Mutoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na. Nabayadan mi kan ni Kwaraw. Tadanas ko na pagsaritaan may. Igagdanak. Kasaan mi nga itarayan. Saan magkit di akas ka? Kabadong. Mabit lang na nakuanang. Aw, iti bayad ka, utap na malpasain. Agyaman na. Kasta man di kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, tugaw ka. Day bagak king ka. Mo ko nga yung asukatak ni Diana ano biyak. Sana mabalain, tataba daw. Ngamain, ay ayatot ni Diana. Apay, adaya imbagak akas na Kwaraw. Di kayat ko asaway. Layo namlaan ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan, tataba daw. No kayat mo tim makasigurada. Kasayatan nga dadwa. Agbalin akayat-ayat mo. Ano ingkasaw nga agbabawi ti Maysa. At damot ti Maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ay, nawata kong tataba daw. Ayos sa dayta asing-asing nyo Very good idea. Aday takamanan ba daw? Tila isursurom kini Kwaraw. Saysayat mo't laeng. Nudwa kinubya na. Kalukuan! Ay, saan nakalukwan na ita? Panasig sigurado mo't laeng. Tuyang. Sige, panawan ka bay.
Naskin nga sarakag ita di kwaraw. Tulungak nga garam ken ni Marian. Anya! Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Mabitlaan. Ganaw. Atoy. Cookies. Agyaman na kagawad ko anang. Siya kung timang bayad iti inala ni Diana, kagawad ko anang. Triaw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman na ka. Sa dino nga, iti papanan nyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. Ang dangaming sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw. Mabayag pa'y kagawad. Mixer town. Ibagak town no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. Now, saan ngagbabawi ni Diana? Ah. Anya agbabawi, si kakit di ah. Oy, Kwarog ah, di ka agar aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Ngam siya kay awan pa'y ti mailawan kanyak. Na, ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la kaubingam. Ah, Un nga rod marey. Gusto ko mamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sagbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo kinkwana. Iti pa nagkunayaw, tatabadaw. Kaya't nakatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo kinkwana. Day talaeng. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. To umayak, Mike. Anya ti kunam, Inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw ken Diana iti mabiek. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas ken ngagkalaysadan Sakbay masulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pan iti syudad. Narigatan! Sige. Makamuka, Inteng. Anya ti bagam kanyak manong Kwarog. Nabartekan sabay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnukan ka ita. Anya, manong Kwarog. Ang gayatakkan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod na. Anya? Saan ka matkit di nga puraan Urayak, no anya tisong bat mo kanyak. Saan mo nga urayan ti sungbat ko? Gaputa bastard ka itan, manong Kwarog. Ha? Awanan ka, hindi bain? Ipulong ka ni Manang Diana. Kasinsin ko ni Manang Diana, tapno ang mom. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Gaputan na tibnukanin iti gura ti panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, Manong Kwarog. Saan ka amay kari ka ni Manang Diana? Di mi kasapulan ti kasken ka? Nangag mo timbaga ti kasinsin ko, Kwarog. Pumanaw kan! Ay, awanay. Napukaw ko langit nga ro din ni Diana. Ay, basol na ito ni Tata Badaw. Basol na! Ay, Uncle, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsindakin ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni Pare Badong ka pabasulan nakmet. Ay, apay ngamin nagmayat ka ba't iti imbaga na.
Kunang lakit din no, makaasawa kan kanakan. Ay sus, saan gayam? Basol ni Tata Badong daytawi. Tila isusuro ng aming kanya. Mamatpati kan tumot iti dayjay apare badaw. Di kagdanag. Bagbag akto ni pare badaw. Tanong maminsan pa akas diya ti aramiden na. Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanain. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutan pa, no ada ising singasing daken ka. Nang runa, iti dayjay apare badaw. Ken ure asino. Narigat, no surutem amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, todas mo, Kwarog. Madingamin, tikasta. Inton maminsan, di mon ulitin pa'y tinarami jokin ni Tata Badong. Ngam, sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Rostom Almadin, di Tapugis, La Trinidad, Benguet. Kan kada kayo amin ng apo, anayat adumdum nga. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titiin kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, umayak man dumawat itis hidayaw. Dumawat ka iti si Damay, kunam? Wun maray, awan ngamin sidak. Kat naangot ka nga damanok asidayo kin ni Kapitan. Tainyag mo pa yan dito iti may sa aplato nga inapoy. Wun maray, dituya kun balayo amangan, tamakisidaak iti karne ti manok asidain yaw. Sige man laangan. Ala, itugaw mo di talamisaan. Taigawan ka iti si daam. Ay na! Agyaman ak maribanang. Ay nabnabsuga ko na talaga. Ay maray, uminumak man iti danumyaw. Ay kat uminom kalata, marituyang. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, awan anyaman na, marituyang. Sige, agawid akong maray. Ning samot marituyang manenday dyan, panan. Ay, word, asino pa'y kuma. Kat no isuti ka na, yun nga umay dito'y balay. Ay, Kapitan, maribanang, dumawatak man iti danong. Danom? Ay. Nagsubli ka. Kat nagdakkel moten agalon day taawit mo, marituyang. Ay, wun maray, imbatik itay ditayan ti ruangan. Na. Tapagkargaak man iti danom, awan ngamin danom mikal. Apay napanan di pare ba daw? Saan nga agsakdo iti inuman nyo adanaw? Nalipatan na nga raw tinapan nagsak daw, Kapitan. Kat naibos ti danom may. Apay di ka mabay, nagsakdo ka iti danom di takaruba. Ay nabadong utak lang ti aramatan. Utak badong. Anya, Kakaiso na naganos da maribanang kan Kapitan. di ko nam. Angam no maibos ti anos daking ka. Ay, dalam mo Anya, Kasanaw, kanayon ka di balay da. Dawatam amin na makitam. saan mo't anaimot ni maribanang kanyak? Mapan mo ki din gun dawayan ti kinaanos daking ka. Di ka lagbaing.
Umayak man makiistoryakan ka, Maribanang. Ay, si kamanan, marituyang. Ay, saan? Adda na patag, apapanak ita. Ah, kasta? Ay, no kasta nga raw. Alaak man day to may sabar asabon mo. Ay, saan marituyang? Paglabak day ta inton bigat. Ay, alaak mo ten aday to may sagalon adanum yaw. Awan ngamin inumun may. Ay. Aglablabos ka mo ten, marituyang. Ah, ha? Diya ka mo akas tagayam to galay, ha? Kasanaw, makapasurun mo't ngamin ti aramid mo. Basta laak dagitaw. Nakaimimot ka lakit din na ya. Anya? Manulaang mo't ngay dagitaw ang maikisay iti honoraryaw ni Kapitan. Marikuanang, gumatangak man iti may sa abar asabon. Daytoy, maray. Anya pa'y tigatangam, may sagalon adanom. Ay, masursurunak. Masurun ka iti anya. Ay, ni man marituyang. Alaan namot aminan ang makita na ijabalay may. Kasta. Ay, sapay awan lakok ita adanom, maray. Ha? Ay, kasanungay daytan. Awanan ti inuman may kaniinteng. Agsubli ka laangan inton madamdama, maray. Taumay dan to agi deliver iti danaw. Imbaga ni Maribanang daytaken ka, Marikuanang? Wan, maray. Imot-mot gayam dayja ang Maribanang? Kasta ti ibagam ken kuana ita? Gaputa manipod ita. Kagurgura kaw ni Maribanang, ha? Ay, maditi kasta, marituyang. Ako kumari tayo mulaang. Imaw, di na mo ti mangibingay iti adakan ko na. Tinasaya at mangbiro ka ngamin iti panggedam. Ay, awan mo nga raw ti amok apanggedak, maray. No kayat mo, umay ka diti tersinak, kasi ka ti agbantay. Ha? Adda nga mindar ayak a meeting ti kooperatiba, maray. Ay, kat kayat ko, maray. Naimbag ka pa'y. Ngam ni Maribanang. Ay, makain-inumak ng awan gayam ti danom ta. Kasanumot nga main, binagkat ni marituyang ti danom ta. Anya? Awan kano ti inumanda. Ay? Uray sabon a paglabak ko ma, inala na mutan. Ay, san abali ko maano di tagat-gatangan ti inala na? Ay, dimot ngamin agsapol iti panggedan na. Bayamon, tay baon kunto ni Kwarog agumatang iti danom. Wen man, ibagam nga itulod na adagos dito balay. Ay, nanatuyang. Da kayo mataglaklako ita dito itirsina. Won, siya Kwarog. Anya tigatangam. Ay, imbag man. Dati nalak na kayo ni Kagawad Kwanang. Won tanasaya at ni Marikuanang. Saan akas kin ni Antime? Awan pa'y pakairanudan. Ha? Mala, ibaga mo no anya tigatangam Kwarog. Ay, gumatak man iti may sagalon na danaw. Para kada angkel ka. Ay, gumatang ka man iti tinapay kan soft drinks Kwarog. Tagmerienda man. Anya, makitang-tangdan kayo. Ngam dumawat ko iti merinda yaw. Ay, katun kakaiso na nga awan pa'y asawa. Yan. Ada akong dito sango ti tirsin na ni Kagawad Kwanang. Agda magakman. Ay, Kagawad! Nakitam ni Kwarog itay! Siya ita tiyadda dito, Kapitan. Na, marito lang. Kunak no si ka ni Kagawad Kwanang. Ay na, no may papankin ni Kwarog. Nakaalan iti danom. Ay, si kantumang nga men, ta alaang mo ti danom may. Ni Kapitan mo. Danom lang dayjay, si kamo. Mala, gumatangak iti asukar kan asin. Ay talang. Ay, Kapitan, dila mabalin apakibayad mo dagita. Anya dayta? 2 supot at tinapay, kun 2 soft drinks, Kapitan.
Sige mo tin Madi, no nakuripot ka launay. Ay, sige. Bayad akon. Kastaman ti kayak kau, kapitan. Nung nagpalibre ka niya kita ni Nana Tuyang, Uncle. Linuko nakday di atuyang Yawid na siguro aja yung pagatang nakadakayaw. Ay, unay day di ataan. Day talag daw dawat ti paglaingan na. Saan yung tungay ikan, tagruam? Nungay, amin amapan gumatang kat dawatan na. Ay. Masapul ang maamuan ni kagawad ko anang dayta, Uncle. Tinapay kan soft drinks, Badong. Sa gaysada. Di pa lang masidamo, tiginatang mo. Saan ko ginatang data? Inlibre dalain kanya. Anya? Adda pansay kandilata di tabayon. Inalak. Ay, inlibrida mo dagitay. Inalak ijay tersena ni Marikwanang. Ay, di ka agar-aramid tuyang. Tagtakaray. Ha? Dinto makadlaw ni Marikwanang. Nasayaat king ka, jay tao. Taktakawa. Tinalek mo ni Marituyang nga umay agbantay dito'y tersenam. Wan, Mare. Tapno ada pa kitang danan na Anya. Isupay nga da pangalaan na iti igatang na iti masapsapol da. Ay, Marikwanang. Agda sakit ni Marituyang. Sakit na ti agalalatan iti kayat na adawaten ken ka. Oras anaya sidag na tiriknam ken kuana. Ditan amadlaw mo. Bareng agsingsing poten tapakpakita akmat iti nasayaat. Ay, awan lat amok, Marikwanang. Amangan no nakarkaro nga agabuso. Nalaing pa dumawat ni Nana Tuyang. Kasta aya? Nalaing agkikil. Kikilan nan samot amin nga umay gumatang dito'y tersina yaw. Ay, sobramutan no kasta. Pudno dahita, nanakwanang. Ay, madimutan kasta ti aramidin nakadagiti umay gumatang. Ay, kasta ti inaramid na kada kami kini Uncle Inteng. Anya? Kanure kano dagiti daduma agimatang ditaoy. Adoy, awata, Mare. Ikad ko amin dayta, kada kayaw. Ay, anya ngay tilinaon daytoy abay on Maray. Kita bangos, tinapay, noodles, kan asukar mo dagitoy Maray. Para kada kayo kan ni kabadong dayta. Ay na, talaga nasaya at kaunay kumarik akwanang. Thank you. Awal anyaman na, Mare. Isu nga imayak. Tay bagakan ka nga umay kagbantay ijetersinak iti duangal daw. Ay kat kayat ko launay Maray. Ada nga minasken apapanak. Kat awanak ton iti duangal daw. Ay na di ka agdanag Maray. Siya kun ti umay agbantay. Nasayaat no kasta. Binayaban nak panumay tuyang. Nasayaat ta imay ka badaw. Tulungan nak ang mga wit kadagitaw. Ay, anya man dagitan. Basta alaang mong tayawid mo, sakbay asumang po ni Marikwanang. Ado lang arudin tititid na kadata. Agtakaw ka pailaing. Awanan ti adupay asaw. Gundaway tatay to yun. Anya? Iyawid mong dagita. Agapatan no di kagtungpal. Makamu ka. Sana balay, taado tilakon ni Marikwanang. Saan amadlaw no addanaksay, wenno awan. Mala, gusto da ito yan. Agawid akon. Yala ko may imayan. Naa, awang kat amom salbag ka kiday. Ada ka magaya Marikwanang, si Mangpatkan. Wan, Marituyang. Ay, kaya't ko kumamot kung agawin ko. Isu amod to yung titangdang ko. Jack pala na kainan Singirendak, ay salpag ka. Naa, apayakas lamasurun ka. Gapo tataktakawan na. Di ko na, Jack amaw. Anya,
Ay saan na pudno dayta? Sa anak ngagtatakaw. Mabait lang, daitid ko titangdan mo. Adoy. Kat maudi matanda ito, apanagbantay mo dito, Teresina. Ha? Na? Di sige. Awan na sa kita bakrangkaw. At asumon ni parin tingin ka, tuyan. Anya? Mapanda ka no di barangay hall. Tindarom na ka ni Marikwanan. Ite anya gapaw. Ekit mapangka di barangay hall Numamuam do apay. Anya ngay kano ti pangidaruman na ka. Abangan mo nakadlawin pataktakawam. Anya kumangay ti ebidensya na iti dayta. Ay agtatakaw ka lang arudain. Sikapay kanutin na tangsit. Nang ibagamag ngagtatakawa, kapitan. Ay, di ka man agliba. Ada CCTV. Ay mangipakita nagtakaw ka. Ay sana pudno dayta. Di. Awan ti tinakakaw ko iti Teresina na. Ay kasano day ta? Saan mo't nga aminin ni Marito yan? Kagawat ko na. Apay adi mo aminan, kat naglawag dita CCTV. Ha? Mala. Sige, Mariko na. No kaya't mo akabuyaam. Kapitan, ipabuya taman yung CCTV. Sige. Ay, sanon marikwanang. Ay, pang-asem. Uwag, amino kong ti amain. Nagtaktakawak iti tagila ko ni marikwanang. Basol kaw, kapitan. Isungarog na inala na kanikagawat ko nang agbantay iti Teresina. Kaya't nakaatulugan. Tapno, adda pa kitang danam. Kastakit dinti inaramid mo. Kapitan. Ay ano sa abayadan? Ay agtriple ka no, kati presyo dagiti item nga inalala. Ha? Masaya at tayton maminsa. Imon ulitan ti inaramid na. Ay agnakon kan. Ay, uwan, kapitan. Agbayadak nga ron iti triplay no day tati kunada. Wan, jaktun ulitan tinaramit kaw. Ay na to yang. Saan ngamin anasaya at aso papakam iti kinadakas? Ti kinasaya at ti padam at tao kangka. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan. Ay nasaya tadakan. Yalanak iti danong tamakain inumak. Adda ka magkayam dito ibalayaw, Angkail. Una. Sa dino nga iti papanak. Ay, yalanak kun iti danong. Kababay mo lang data pitsel. Ay, masadutak nga rod amang gawat. Kas lang amin maktangan ti imak no agunayak. Punwa ka diti basaw. Ay, punwam ano kayat mo? Imayak dito ibalayo, Angkail. Tao may kukitain no niya tiyar aramidam. Naa, no nakatugawak nga rod nga agkuy-kuyakoy. At iti danumaw. Yawat mo na. Uno ipainom mo pa'y kanyak. Ha? Ipainom ko pa'y lakan ka? Wan! Pudnon sa mo di bagbagan ni tata ba daw nga simadot kan? Adda ka lang gam dito ibalayaw. Nga agkuy-kuyakaw. Tuarab, ano tararamidan ni Uncle Mau ijibalay da? Ay, adu ater aramidin na tata ba daw? Saan ang nakatugaw? Wano nakaturab? Saan? Bisin tupay. No bisay. Apay nga rod ajak mo makita, uray di taparangan da. Iji unag ti balay da, ti pakabisbisyan na. Ngam napan mo kinita. Kagap-gapok nga rod iji balay da. Gusto lang una iti bandog na tanagado ti aramidan na.
No kasta, bisay di tabalayda. Iso asaan ko ang makikita di barangay hall. Why, tata badaw? Dahil tatipod na Lepasan na kanupay ter aramidan na trabaho iti balayda. Kalpasan na, sumre ka iti barangay hall. Kasta gayam. Nalaing agplano ni uncle mo no kasta. Ay, talaga nalaing. Kunak man tugtugaw lang. Siya gayam tinagbidot Inteng! Oy! Inteng! Agring ka! Ay, di nakman riingay. Apay, nakaturog ka kaya. Kad nakakidom ka, Mike. Nakakidemakla nakatugaw. E di na pa nagpalingkay, nakatugaw ka. Itatasimang petakon, nakatugaw ka latta. Anya ko mga ti aramidan. Linansaam ko man adya matintin nag-atawa. Aywan! Ay, nalipat ako na. Ay, jay but-but adiding ijay kusina. Tinarimaan mo ka din. Jak pa'y nalansaan di tawa. Di manandiding ti kusinan. Kahit anya lang arudan ti ar-aramidam dito balay. Nakatugaw Ay, nagsadot ka matan, Inteng. Na, Ay, inggatangan ka pa'y mat nga ron iti naimas asidaam. Ang nagsadot ka, Mike. ay, ang kakidagluton. Mabisina ko. Simadot sa amutan ni Kapitan Badaw. Saan ka kadingag sasaw iti kasta, tuyang? Tamangan mo da makangag. Kahit maitanon, kani kumpare ng inteng. Ay kat nasaya at ano makadanon kan kuan na. Nagagitlat ta day ta kumpare, tuyang. Idi mo na. Pinanunot ko might asim madaut. Ngam na amuak ka ni Kwaraw. Ngagtrab-trabaho gayam. No nagagay. Apay ngay nga raw, akanayon nga awan dita barangay haul. Way, tadar aramidin na dita palayda. No kasta, saan na si Madaw? Kanya laki din na ya. Saan ka kadingag sasaw iti kasta kunak manay? Nagagayt ni parinteng, kas kapitan. Isuasan mo kumapagduaduan, tuyang. Ay, nakadasaran day tapangaldawan di talamisaan, Inteng. Ang panpanimidam meten day takukod asidaan. Hay, problemak no kasano akin nito. Uray day ta, problema empay. Oh, masadota ka mang kagat-kagat. Uray ti panangkagat mo iti sidaam, kasadot mo pay. Di mo to pa'y kabailan akin nito. Taglunglungali tingipan mo. Ay, pakpakawan mo't no ipakinit mo kit di kanyak ti sidaam. Ay, sobra mo't daytan akin nasadot, Intay. Marikwanang, aday bagakken ka Angem di mo ibagbaga iti sa balay. Kaya't mo asawan, sikreto day ta nga ibagam, baray. Wen, Maray, di mo ibagbaga uray ken ni Marituyang. Ay kat ibagam nga rod adagosen, ta ang mga noomay ni Marituyang kat mangag na. Ay, wen, Maray, adaan mo nga agas ti kinasadot. Ita lang anak ang ngagak iti kasta. Anya day ta sakit. Ay, ningamin Inteng, simadot metan. Ayun, sanan nga agpakpakita iti barangay hall, manon nga aldaw. Makitam day ta. Sapay damag-adamag da marito yang kan kabadong no ayan ka no ni Kapitan, no anya ti ar-aramiden na. Kahit, anya nga iti sumbat mo. Ay kat ibagak ang ado ti ar-aramiden na. Ay, dayta ita ti problema, Maray. Agtugtugaw metlatan ni Inteng. Kasta aya. Agasaman, tadi nakayat ti maibaon. Awan met nga rod amok nga agas ti kinasadot. Imbag pa'y ni pari badong, tamapan manen ijay bangkag daken ni Marituyang. Ay na, nagagat dagiti agasawa, Maray. Isu akagura da ita tinasadot a tao. Kay, kumusta nga ni pare inteng, Maray? Ni Inteng? Kwa, nasayat mo't lata, paray.
Nalpas na ka day, nagitar aramidan na, di ta balayaw. Kas kumaitian niya. Ne, kahit no imbaga ni Kwarog nga ado tar aramidan na, di ta balayaw, maray. Ha? I won. Ado, pare. Ibagbaga na kiti tattao asip madawt ni kumpare nga inteng. Agam ti ibagbagak Mike, saan na si madawt? Ado lang tar aramidan na, di ta balay da. Na, apay kumaasumadot ngay. Uwin nga rad, kano kagagitan na kapitan, kunaman. Kagawad ko anang. Nagadudag iti tatawa mang berbiro kinangkal ko ijerwar ti barangay haul. Ay sos, kasanuday tan katawan mat ni Kapitan. Ay, manon nga daw nga karasumlida. Anya nga iti rasunta. Inrason ko idi na minsan nga daw nga gurigor ni angkel kaw. Itangay, anya ti rason mo. Inrason ko nasakit ti ulo na. Imbes nga awan mo't sakit na. Kinapudno na. Nakaturaw. Wano saan? Nakatugaw lang ni angkel ko iti balahida. Ay, una yan. Lukatan man jay ridaw. Apay talo katak. Di mo ayam manggag. Adag tuk-tuk-tuk. Sikan ti mangilukat ta masadutak at tumakder. Ay, unay kametan. Para manglukat lang itiri daw, kasadot mo pa'y. Ingkaki din. Di nakibaon-baon. Ay, inak man laangan. Ay, maribanang! Nay, si kamat marituyang. Un maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Adobo ang manok, maray. Ay agyaman nak maray. Nagalgal day tan. Na, anya ka no, maray. Ay, awan maray. Apay, Kapitan, nakatugaw ka mo dita. Agsakit ka kaday. Ay saan? Ang tugtugawak lang. Kuna ka, no, da kay di barangay hol nga trabaho. At da ka magayam dito balayaw. Ay, maray, agyaman nak dito impadigom asidaan may. Ayun, maray, mbayam, tao may kayon tumanon padigwan kin ni Kapitan. Pinadigwam mo't lang ni parenteng, ang nagagat a kapitan tuya. Why, pinadigwa. Uray nakatugaw laang magayam ije balayda. Nakatugaw agin ina na. Kasi may takanayon ang mabanbanag. Anya ka na yun ang mabambanag. Kano sa makanugayam asumsumrak ije barangay hall. Ay, chismis lang day tatuyang. Dakas, chismis. Kay pudno mag, inal daw ka nung agsubli-subli dagiti tattao ije barangay hall. Ngam awan ijay ni Kapitan. Nakaamwam iti day ta chismis. Naga daw ti mangibagbaga. Ay, siguraduan pa'y apod naw, dagita madamdamag mo. Sagbay mo nga istoryain. Siyak ti makapanagnag badawng. Tanakitak ijay balayda ni Kapitan. Nakatugaw lang. Dyan nyo kat tinagan na day ta kumpare ka kapitanan. Ay, siyak man na mismo ti mapanmang panignag. Ay, good morning, Dungaw. Ayan nga titinimplab akapit. Good morning. Kadno alaunan iti malam. Aya! Naimasak tinaturog ita. Malam gayaman. Panagmimerienda nga ro din Taapay ko maapagmeryendaan ka. Kat awan mo't inararamid mo. Anya nga awat. Naturog Dahil tati inaramid ka. Ay nainteng. Palagipan ka Numauma dagiti ka baranggayam kan ka. Delikado ka. Agin inanaaklaan. Mauma da kanya kon. Saan ka laang nga agin inanainteng? Simadot kan. Day tatipod no. Agin inanaak. Apay nga ipilit mo si madutak. Siyak man lang ang tagtimpla iti kapit. No, dinak itimplaan. Oops! Hoy, sa dino ti papanam? Iji kusina. Ay saan a kusina dita? Salas ti turturungam. Ijay ti kusina. Ay, nagadayumatan. Na, pati mapan ijay kusina. Kasadot mo pa'y. Mariko anak, awan mo't lang, hindi pa rin, nga sumangpay. Kunam, alas 9 asumangpay.
Inuray ko, mate. Ang anyat orasan. Alas 5 iti malam. Awan ba't langay? Or-orayan mi matngarod akakagawad. Kahit urayak pa yung ataging katrabe eh. Agawid kami, isong agawid kamuton. Kaya't mo asawain agsubliak manay ng tunbigat. Una, Sa bagay, mawatak ni parinteng. Nabannog mate. Iso nga agi na na. Agasam nga may matikalawa na ito'y idadaulwan na barangay ngay. aywan, podno dayta. Nalawa dayto'y barangay kabildatan. Wain, matintin nagpayain ijay mapa. Apay ayang nga main nga ipapilit mo ang nagagat dayta kapitan. Nagado ti mangibagbaga si Madaw. Ay, kasla kayat ko nga rod a panunutin ay nakasta. Tanay, manungal daway nga agkarasubliak ijay barangay hall. Ang awan pa'y mate ni parinteng. Ay, bamban nugamla bagbagay. Imbis ko mamapanak ag bangkagay, tagmula kaon. Si Madot ni kapitan. Winsa, ay mamati ako niti dayta. Kahit anya ngay nga raw, paikat tayo na. Ay kit mo na, awan serbina ti sadot a kapitan. Kagawad ko anang, makapanervyos tinang ko nga istoryahin dagiti tahaaw. Sa dino abanda, Ijay igid ti kalsada. Ijay waiting shade. Ijay ayan dagiti babae nga kikinutaw. anya nga itis istoryaan da. Ipaikat da kanon ni Uncle Kaw kas kapitan. Ipaikat dan. Una, tasim madutmat ka nung aminain. Ay sos, nasken ama-amuan daytoy ni kapitan. Anya nga iti aramida kagawad. Ingka ipakaam mo adagos ken ni kapitan, ije balay da. Kasano kuma ang makasaritam ni uncle mo? Kat kas makita mat. Agur-urok di tatugaw apagil iladan na. Katriingan tanan tay. No kasta nga agur-urok, saan mo abasta mariing? Ngamnas ka na mamuan na ti plano da, apanang paikat kan kwa na kas kapitan. Asino aya tinagplano nga ikatenda ni uncle mo? Sigon itinangag ko nga istorya. Plano da ita ni tata ba daw? Anya, isupay mat akong pari na? Kastamat lang tinangag ko nga istoryada di tawiting shade. Iti ayan dagiti artak alalakay. Ay sos, delikado ni uncle mo no kasta. Numaikat ni uncle ko kas kapitan, may kataktumatan kas jeep tanaw. Ay kat automatic dayta kwarog. Iso ari ingamon ani uncle, nasken nga agalibtak nga agtrabahon. Kasano nga rod ti aramidan ta ita? Anya nga iti aramidan di iduldulin mo abalon at mawantay. Aywan anya. Ingka nalain sakbay amaudi ti amin. Entay, agreeing kan. Mang kalbit-kalbit iti dapan ko. Daytoy laeng ba't balunat ka? Bumangon ka ng Kyle. Plano da kan nga ikatan akas kapitan. Plano da ita ni tata ba daw? Dula amin. Ay, plano lang na ita. Amin atatao dito'y kabildatan. Kaya't da kan nga ikatan, tasim madut ka kanong aminan. Bay am idang agpanunot iti kasta. Entay, kayat mo amaramanan ti saplit daytoy balunat ka. Ay, saplit ti balunat. Ay, sus. Kasta, Ay, bumaringkwas ka. ay. Nalakaya ti mabalunay. Kuha. Mapan kan ija barangay hall. Kat ikatem ti kinasadot mo, sakbay amaladaw ti amin. Wina. Ay, intan ko. Kadwa anak. Kan si kabanan. Ay, Di mo ilayat-layat na tabalunat. Nasakit na ita oray laya. Kunami ano si Madot kan paray. Ay, nagkuna. Kat ada akong diti barangay hall nga trabaho. Ay, kwarog. Itimpla man ni tatam abadong iti kape. Unang Kyle. Plano mi kahit ngay katendakan paray. Ay, anya kate kumpare kun. Kano naggagatak a kapitan nyo? Uray damagam ka ni kwarog. Kwarog! Pudno da ita, tata ba daw? Kinapudno na. Awan ina na ni Uncle Kaw. Trabaho at trabaho. Ay kat adda kami tamang bantay king ka paray.
Kitain may, no talagamot laing, nagtrabaho ka. Ay, iyawat mo ti kapina. Kwarog. Antuyin ti ka pa, imtataba daw. Ay, Kapitan! Aggagat kalata ka na yon. Tapno saan ama uma, dagiti ka baranggayam ken ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maritoyang, Romuar kaditan. Awanen, jag singsingit. Sigurado ka, Mara. Wen, di mo ayan nangang di motor na pinanaw. Ay, nasaya at matngarutin manawaw. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingit kan kamaray. Mano aya ti utang mo kan kwa na. Ay, jak man amo di tang agsingsingit. Kanagkagat nga umay agsingit. Bayadam nga minin at kung saan nakasublia-sublian. Ay, ni ba dong kong ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kat, agdanayon mo latang arudan nga ilimlim mga anti utang mau. Karni ti baboy, gumatang kayo. Mabalin ti utang! Ay, wala. Ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak mo't nga agbayad. Aw, umutang ak iti 2 akila. Ay, 2 kilo nga? Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Nay, nakalamit ti dayta. Karni may na nakasubat. Inutang ko Manay, amin mutlangay, utangay. Iso gayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang di pagbayad? Tinapatay, naimas ti si daentan ita. Mala, mangaron kan, taagluto akaw. Karni ti baboy, ipapautang ko. Agala kayon. Banag, ay ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manuhay a kilo ti alaan niyo. Saan ba't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan min ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, masangit ba't na asigain? Ay, sige, inka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Maray. Oray siyak, Maray. Jak mo't kaya ti adda utang na. Ni Mari tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan ko na, nagado ti utang na. Agam, ado mati agsingir kan ko na. Katuan, ay sana bali Maray. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Wan Maray, day ta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta mabambanog nga aglemlemeng? Ay naba daw, ipadas mo man day to'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko Manay, Kahit anya ngay, 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kitday. Reklamo reklamo. Si kalangarudan ti alaalaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya?
Kwaraw, handa ka di madlaw, maw. Makatudtudo na saa. Sana na itapanaway, tinak na kamatay. Ah? Uy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayaan mo, itanadlaw, maw. Bagay kumudlaan ka day. Bagay mau. At dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro day ta t-shirt mau. Ay, katuwa na. Kadigdigos ko pa ya. Day tapay ti may sa. Nyangkel kaw. Saan ngagdigdigaws? Kanawan baro abado na. Ay, sa dino ngay tinanggatangam iti day ta t-shirt mau. Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tama pa anak mamit umutang. Angkangil, mapanta mamit umutang iti bado ta. Amo kuno sa dino ti pagututangan ni Nanatuyang. Sa dinaw. Ay, iba gaman. No kaya't mau, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Ha? Nangagnatan ni Antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Ay, saan? Ada aya tungtungan mi akastakin ni Kwarog. Ay, awanan tay. Ah. Awan ti kasta tungtungan may. Ay, saan kayo amapan umututang? Naa, Di yu tultuladan ni Kumari Tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsi nun, aya. Anyaya ti... Anya day ta? Ay, andan pagbuyaan ta. Nangalaam iti day ta tibay. Inutang ko installment. Kit pangalaam nga iti pagbayad mo iti day ta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam dyan pagkat damari to yang kan kabadong nga inyo nag-ijebalay da. Ay, nakitak Indi sa agdaman ipod ijay lugan. Ti bigayam day jay. No kasta. Addan ti Veda Marituyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibay. Ngam, awan mo't igatang ko. Ay na, no siyak. An-anu saklatan jay daan aradyok, Mare. Iso ti pagdengdenggak iti drama. Nangalaan ngay nga ta ni Marito yang iti inggatang na iti dayja atibay. Ay kat damagam akan kwa na. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo day ta pa nagkatawa mong tuyang. Kahit makapakatawa gayam. Sana makapakatawa day ito'y bubuyahin ta. Drama day ito'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang maawatan day. Drama day ito'y. Kahit bay anak ka nila katawa. Kaya't ko nga ron katawa. Adag tuk-tuk-tuk. Nanatuyang! Siyak da itoy! Ha? Ay sus, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ag singir! Umay ka no ang singir ba daw? Kita pa ating madal ka ngay. Kahit mapanak aglam mga ibagam nga wanak. Aglamang ka man ay. Nanatuyang! Ay, pagulbo din nakmanin ako na akon. Umayain! Ni Nanatuyang ngay! Awan, rimwar. Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sapay Jodit na ita! Mare, inmay ka di balay o di nagpautang kan ka iti karni ti baboy. Mas daawa nga ron, Maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok ta may gayam nagdamag kanya. Si kakiti mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kag nagbayad ka? Panggapwak ngay ngagbayad. Naa, saan ka manin ngagbayad? Ilam mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Aray, adda ka di madlaw, maw. Madlaw ko nga abayan na. Oh. Ay, talagang awan madlaw mo, paray. Ay, awan nga rod. Ay, Ay, anay. Apay nga binagdekam ti sakak. di gayam madlaw abaro ti sapatos ko, Ah,
Kaimbagam ko ba? Di mo bandakan ti sakak? Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, paray. Bagay mo. Nagsakit ti binandakam. Utang da ito'y paray. Ay utang ipanakal mo pa. Nituyang kau timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. No agsida kami tinaimas, utang lata. Nalaing nituyang ko nga umutang kay. Mun nga ram. Ang nalaing mic, ngaglamag. Ay, makapasangit mo't talaga na ito'y boy-boyaan tabadaw. Ay, unay kamit tintuyang. Talaga, di mo mauawatan, ti buy-buyaan tanya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit na ito'y buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Komedi aya. Isumay. Komedi gayam. Ay, nanatoyang, umayak man agsingir. Yan nakautangam. Ay, ilamang nakbatong, darasam. Paglimang ka manay. Ilamang nakunaak, darasam, agdamag kapailaang. Ibaga kong king ka, ha? Awan ka na, nituyang ka, Ay bakla. na, amok nga da dito ni nanatoyang, ilamlamang mulaang. Di mo ayan ang nagyayang baga. Ay, sana mabalinda itoy. No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay di barangay hall. Ay iso at ipangibaga, iti data. Apay, di na kaya't at talaga ti agbayad? Awan nga ro ditoy. Ay, ireklamo ko. Nagbayagan ti utang na. Ay na, Maray. Kapampanaw manan, jay nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak pa iti konam. Talaga analaing kang aglumang anya. Nalakalaang mataglumang tatultulungan nak ni Badung ka. Ay, so matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, iso day tadya agsingir kanyak. Ay naskan nga aglumangak. Nagdirit sumat, Maray, jay motor. Ay, wag. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papanan na nga ingata. Ada siguro mapanasingiran dita abagatan. Sapay ko matasaanan adumagas dito'y tersinam. Tapno makapagin mistorya tapay. Apay asino dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da kano ni nanatoyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail, Ay, nakautangan amin ni nanatoyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay, nakautangan na iti 5-6. Jay Sumarsaruno kenkwana, nakautangan na iti Karnay. Jay mo't may katlaw, nakautangan na iti Tibay. Jay may kapat, nakautangan na iti Badbadaw. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kano amin ida, numapandaag singir. Iso nga reklamo dan. Ay, pastra kami na. Kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya't nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Amangan no adda masabat mo ditang agsingir kanyak. Ibagam nga awanak ha. Siyak lang, ti para ulbod mon. Kagtanya ngay. Agnom-numar kamot kadagiti ututangan. Wadain. Oray mababay na ka, nitikas tangan aramidan. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yan naglamlamang. Hop! Hop! Nawatim sa insinyas ka. Hop! Apay nga tayo sinsinyas mo pa ilang paray. Kabailam mo ti agsaw, ibaga mo na. Mangag nga rod ni Tuyang mo. Saan na mangag paray? Kino da tultulan na ni Tuyang ka. Aya! Iso nga uri pigsam, saan na mangag? Ala, ibaga maun. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da kano ni Tuyang no di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo da paray? Ingkang garot ka sa rita, tabayadan na ida. Wan paray, ibagak day taking ko na. Tulungam kit ding agbayad ah. Ay, kituwin na no dalaki di pagbayad ko paray. Sige nga!
Badong. Mapanak ijay tersina ni Marikwana nga, si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang, umayak man agsingir. Ay, Badong, ilumang darasam. Ilang mga, bayadam kay den Jay utang mau, kababaeng. Nanatoyang! Why, numayag bayadain. Ala, yung kabayadan ay. Ilumang kunaknay. Yung kabayadan ay, tay kang katipagbayad mau. Lemang ka, lemang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, maray. Wan amaray. Sana kung ngimutang tagungot ni Badungkaw. Diyan nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglemeng kan ijay likod. Sana kung nga aglemeng maray. Tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni Badungkaw. Ang saan kung nga agutang pay. Ay, kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigati ka na yun nga aglemlemag. Ay nanatoyang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas kan abayadam daytoy iti umno a panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Sagmamano day dyan nakabitin ala ko, maray. Ayan na. Day dyan na iyo. Yakar mo day ta imam, amang ito daw. Kasano ko maamakitak ngay. Nagado alakok ang nakabitin. Ada ka pansit, ada ka toyo, ada ka krispa. Day dyan nga raw. Ay, jakman amon no anya ti kayat mo agatagay. No apay ngamin at tudo ka at tudo. Adi mo iba ka no anya. Kita ngamin day ti ramay ko amang itutudo Day dyan aw. Isumot gayam at tudo ka at tudo. Gapota kayat mo nga ipakita day taramay mo nga dasing-sing na. Exactly. Nasaya at matanadlaw mo, maray. Balitok dito asing-sing ka. Nagdakkel na sing-sing day ta. 100K ko naman. Dinakman na nga iti kasta, maray. 100K? Itakla nga nakangag iti kasta. Lakwan naki din iti tuyang talulaang apirasap. Anya? 100K day ta sing-sing mau. Ngam talula ang apiraso at tuyaw tigatangam. Sagay sa kami kinibadun ko. Jay may sa ipasidami jay pusa may. Mala, ikan na kun atay nakilutaw. Anya ti kunan, Chip? Ada huldapar dito kabildatan? Uy, saan lang huldapar? Kidnapper pa Magadumot kay. Agi kata ko na tanod. Mukha mo't nga imadudag iti kriminal dito lugar tayo. Kunamot nga agikat kan. Ay, makapadanag mo ngamin dagit ang ibagbagam, Chip. Ay, at dapay gayam na yun na. Ha? Saan lang nga huldapar kan kidnapper? Anya ngay? At dapay gayam killer. Ikatak pakarabi ni Tarwan tuyak. Napanak la ang gimatang iti tuyo asidaon ka.
Imatang ka ang taltalo ato yaw. Agtip-tipid tang raw tanangin amin nun agagatangon. Tipidan na kaon. Idin to tagin matang ka iti dakkel asingsing mau. Kasano mga main, insaldam dagiti nagadong alahas ko iday. Aging gaita, di mo pa'y nasaka. Saan ka mabalin na rumwar asuot mo dahi ta singsing Tuyang. Tapay, kasano nga rod ama ipasikat ka nujak erwar. Kasano nga rod ama amuan dagiti tattao nga dadakkel asingsing ko abalitaw. Nujak ipakita kadakwada. Apay ngamin aya, anas kan nga ipasikat mo. Iso nga rod agim matangaktap ni ipasikat ka. Ala, naluton day tutuyo. Nalutun day tay. Naksit Mike. Ayunay ka Tuyang. Kasano kasi daing ngay day ta. Naksit atuyaw. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta kagawan. Apay, punno aya di ibagbagani ko araw nga adda ka no hold upper kas kada kidnapper diti barangay tayaw. Ay, uwan. Ipuno nga da. Iso nga ron, pagan-an nadak dagiti bumarangay. Adda pa'y ka no killer. Ay, uwan. Ay, Sus. nakaamamak meten no kasta, kapitan. Ay, sus. Iso nga agad nagkakagawan. Tadang iti baak ti paborito da biktimaan. Ay, sus. Ay, umadanin ti biyag ka no kasta. Ay, no sumip ngitain. Irekap mo ti tersinam, Sapay iso ti kapigsaan ti panaglakaw. Ke bagaam dagiti customer mo,